Angay iti may sa lalaki, agbiro sa bali abutahe, pamaneknek kan iti kinalalaki, no adot naglabasan da babae, aglalon adot kwartang kumpare, umpet da uray saan ka anataraki. Ken agalwat kalaken ni kumare, taamangan no puten nata mabagbagi. Ikasya atan na sumardeng ka, ipamaysam nga aywanan di pamilya, na dinto marakrak iti masanwanan, para maamyo adwa iti asawa. Jakmet suksukatan ay nayunak lae, pagsasaudag iti mangyale-ale, emuray nukasta aganad ka, taamangan taasawam suktan na ka. Agbiro sa bali abutahe, pamaneknek kan iti kinalalaki, no adot naglabasan da babae, di kasya atan na